ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ndabasuhuje abadukurikiye muri aka kanya. Ikoreshwa ry'ibicanwa bikomoka ku biti nk'amakara cyangwa inkwi biri mu biza ku isonga mu kugira ingaruka nyinshi zibasira ubuzima bwa muntu n'ibidukikije muri rusange. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigaragaza ko mu bapfa bazize guhumeka umwuka uhumanye ku isi, umubare munini muri bo uba wahumetse umwuka uhumanye wo mu nzu, indoor pollution, uturuka cyane ku myotsi yo mu gikoni iterwa no gucana inkwi, amakara n'ubundi buryo bwifashishwa mu guteka no kumurika butumura umwotsi. Ku rundi ruhande kandi ibi bicanwa byohereza umwotsi wo mu bwoko bwa carbon uhumanya ikirere, bigatera imihindagurikire y'ibihe ari nayo itera ibiza nk'amapfa n'ibindi. Ibi bicanwa biracyakoreshwa mu Rwanda cyane cyane mu cyaro, bityo rero n'izi ngaruka zikaba zugarije Abanyarwanda. Mu guhangana nazo, Leta y'u Rwanda yashyizeho politiki itanga imirongo ngenderwaho mu kurengera amashyamba no gucunga neza ingufu, ishishikariza Abanyarwanda guca ukubiri cyangwa kugabanya ikoreshwa ry'ibicanwa bikomoka ku biti. Harashyirwa kandi imbaraga mu gushaka izindi ngufu zishobora gusimbura ibicanwa bikomoka ku biti, nk'uko tugiye kubibona mu kiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere cya none. Guhumeka umwuka uhumanye no kwibasirwa n'indwara bitera ziganjemo iz'ubuhumekero ni imwe mu ngaruka zo gukoresha ibicanwa bikomoka ku biti. Ni indwara kenshi zihitana abantu, kuko mu babarirwa hafi miliyoni 7 bapfa bazize indwara buri mwaka, umubare munini muri bo baba bahumetse umwuka wanduye uboneka mu nzu, indoor pollution. Inzu akenshi usanga zicanwamo inkwi, amakara cyangwa ibindi byifashishwa mu kumurika ariko bitumura umwotsi uhumanye. Inyigo ikigo REMA cyo kubungabunga ibidukikije cyakoze mu mwaka wa 2018 ku mibare ya Minisiteri y'Ubuzima yerekanye kandi ko muri uyu mwaka wa 2018 mu bana bari munsi y'imyaka 5 bapfuye 22 bazize indwara z'ubuhumekero, bishoboka ko harimo n'abahumetse umwotsi wo mu gikoni bacanamo inkwi cyangwa se amakara, na cyane ko umuryango OMS werekana ko abagore n'abana bahura cyane n'uyu mwotsi mu mirimo yo mu gikoni, akaba ari nabo bazahazwa n'ingaruka zawo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere n'u Rwanda rurimo. Guca ukubiri n'ikoreshwa ry'ibicanwa bikomoka ku biti nk'inkwi n'amakara rero bifite inyungu nyinshi, nk'uko ikigo REMA cyo kubungabunga ibidukikije kibisobanura. Inyigo twakoze yerekanye ko ikintu cyanduza umwuka duhumeka cyinshi cyangwa kinini, uruhare runini narwo ruva cyane cyane mu byaro, ruva mu bicanwa cyangwa gutwika amashyamba. So navuga rero ko gutwika amashyamba no gukoresha inkwi cyangwa se amakara ni bimwe mu byanduza umwuka duhumeka. Ubwo urumva mu buryo bw'ubuzima bw'umunyarwanda ni ukurengera ubuzima bw'umunyarwanda. Ikindi navuga kiri ku Rwanda ariko kikaba no mu rwego mpuzamahanga ni ukugabanya ya myuka ya carbon ijya mu kirere ikangiriza cyangwa ikadutera imihindagurikire y'ibihe. So kimwe rero mu byangiriza cyangwa bitera imihindagurikire y'ibihe ni carbon, ni umwuka wa carbon twohereza mu kirere, kandi kimwe mu bitera ni bituruka ku nkwi n'amakara, ibintu biva ku bicanwa. Ikindi navuga, muzi ko Leta yihaye umurongo wo kurengera amashyamba. Of course turengera amashyamba mu buryo bwinshi, inyungu z'amashyamba turayizi, bimwe n'ibyo nari maze kuvugaho, ariko twibuke ko amashyamba iyo ahari na bya bindi tuvuga kugira ngo ahantu hataba ubutayu nuko tuba dufite amashyamba ahagije. Inyungu zo kwirinda cyangwa se kugabanya ibicanwa bikomoka ku biti ni ntagereranwa mu buzima bw'Abanyarwanda n'ubwo abatuye isi muri rusange. Nyamara mu Rwanda ingo zisaga 79% ziracyacana inkwi, naho izisaga 17% ziracyakoresha amakara, nk'uko imibare y'ikigo cy'ibarurishamibare yo mu mwaka wa 2018 ibigaragaza. Bamwe mu bagitsimbaraye ku bicanwa bikomoka ku biti ngo babiterwa hanini n'akamenyero. Gusa igishimishije nuko ngo iyi myumvire igenda ihinduka uko imyaka ihita, nk'uko ikigo cy'igihugu gishinzwe amashanyarazi n'ingufu kibisobanura. Iyo tugiye kuvuga ibitekeshwa, guteka mu ngo uko dusanzwe tubizi, ni ibintu bifite aho bihuriye cyane cyane n'umuco n'uko umuntu aba yarakuze abona ibintu bikorwa. Ku buryo rero mu myaka itari myinshi ishize nibwo abantu batangiye kubona ko, ndavuga abantu basanzwe muri rusange, babona ko ibicanwa bikomoka ku makara bigenda bibura,
n'ibihari bikagura menshi. Ntabwo rero ari kera abanyarwanda batangiye kubona ko bakeneye ikindi kintu gisimbura inkwi cyangwa gisimbura amakara, ariko mu nzego zibishinzwe za leta ndetse n'abandi bafite aho bahuriye na gahunda zo kurengera ibidukikije bo bari barayibonye mbere, noneho batangira gushishikariza abaturarwanda gukoresha ibyo byatuma ibiti n'amakara bidakomeza gukoreshwa cyane. Niyo mpamvu rero mwagiye mubona iyo mibare mvuga ya 5% mu mijyi, 1% bakoresha gaze mu cyaro muri rusange mu gihugu, ntabwo ari imibare yazamutse kera, izamutse mu myaka 3 ishize. Ikigo cy'igihugu gishinzwe amashanyarazi n'ingufu kibarura ibicanwa bitandukanye bishobora gusimbura ibikomoka ku biti birimo gaze, biogaze, amashanyarazi n'ibindi bicanwa bikorwa mu myanda itandukanye nka briquette. Izi mpinduka ziganisha ku gucukubiri no gutega ibicanwa ku mashyamba zigenda zigaragara ni umusaruro w'imbaraga leta y'u Rwanda yashyize mu kubungabunga ibidukikije, yegereza, yorohereza kandi ikangurira abaturage gukoresha ibicanwa bishobora gusimbura ibikomoka ku biti nk'uko ikigo rema cyo kubungabunga ibidukikije kibigaragaza. Icyakozwe ni ugukangurira abantu gukoresha LPG, kandi murabizi ko ubu ngubu ugiye kureba imibare yariyongereye bakoresha gazi yo gutekesha, abantu bakava ku nkwi. Kera abantu bari bumvaga bitashoboka, ariko abantu benshi babigiye mubona ko babitangira n'ubuhamya, bigatuma n'abandi bifataga ubu ngubu babizamo kandi babonyemo inyungu nyinshi. Usibye inyungu yo kugabanya ya mwuka mubi tuvuga, ariko n'isuku no korohereza umuntu akazi, ibintu bikihuta, abantu babonye ko ari inyungu nini. Ikindi navuga, iyo gazi buriya hari imisoro itariho kugira ngo abaturage bashobore kuyafodinga, ubwo urumva ni inyungu za leta, ni subsidy bayagiyemo. Ikindi kuri za biogas, muzi neza ko kuva na mbere gahunda ya biogas yagiyeho, hari amafaranga cyangwa nakwita inyunganizi yatangwaga kuri institutional biogas. Ubwo navuga biogas nini zo ku bigo binini, amashuri, za polisi n'ahandi, ariko hakabaho na biogas zo ku ngo. Yarunganirwaga nima biogas ari 800, akaba yatanga 300, 500 agatangwa na leta. Muri rusange bisa n'ibikigoye gucukubiri burundu n'ibicanwa bikomoka ku biti biturutse ku mibereho y'abanyarwanda, ariko ikigo rema gishishikariza abaturarwanda kugabanya ibi bicanwa hifashishwa amashyiga arondereza inkwi n'amakara mu gihe gucukubiri nabyo bidashobotse, kandi magingo yabagera kuri 13% mu bacana inkwi bakoresha rondereza nk'uko imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare ibigaragaza. Mu rwego rwo kubungabunga amashyamba n'ibidukikije muri rusange kandi hari n'ibindi bikorwa leta y'u Rwanda yakoze nk'uko ikigo rema kibisobanura. Ahandi leta yashyize imbaraga no kongera amashyamba, ubuso bw'amashyamba. Kongera ubuso bw'amashyamba rero no kugira ngo nubwo bya biti tukibikeneye tugire n'ibiti byinshi. Ubwo turavuga kongera ubuso bw'amashyamba mu buryo butandukanye. Hari ibiti biterwa bivangwa n'imyaka kugira ngo wa muturage n'igihe akeneye urukwi abe yarubona kandi arubone hafi. Ubwo mboneraho umwanya gukangurira abaturage ko ibiti bivangwa n'imyaka ari byo twita agroforestry mu rurimi rw'amahanga, ni iby'ingenzi cyane, biguha inyungu nyinshi, harimo n'ibicanwa, kandi ibicanwa rimwe na rimwe biba ari ngombwa kubikoresha. Ariko kugira ngo bikoreshwe neza dukoresha ibicanwa bike. Uko ukoresha ibicanwa bike niko urengera ya mashyamba, kandi uko ukoresha iziko rifite ryubatswe mu buryo bugezweho, izo zarondereza, ni nako utagira imyotsi myinshi. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ingamba ziba zifatanyije cyangwa zikomatanyije kugira ngo tubone inyungu nyinshi. Magingo ya mu Rwanda habarurwa ibigo bitandukanye bicuruza ibicanwa byasimbura ibikomoka ku biti birimo nka gaze hirya no hino mu gihugu, yemwe hari n'abakora amashyiga arondereza ibicanwa. Fata urugero rw'urugo rwajyaga rukoresha nk'imifuka 4 ku kwezi, iyi mbabura yacu urwo rugo rushobora gukoresha hagati y'umufuka umwe, hagati y'imifuka 1 n'igice n'imifuka 2. Urumva rero niba wenda umufuka umwe kuwukora wajyaga utema nk'igiti cyose, urumva ko buri kwezi dushobora nko kurondereza cyangwa gutuma hari igiti kidatemwa. Bamwe mu bakoresha imbabura n'amashyiga arondereza ibicanwa bagaragaza inyungu bitanga. Ni ukuvuga ngo iyi mbabura yarengeye amakara najyaga ngura.
nimba naraguraga imifuka 2 mu kwezi y'ibihumbi 18 nkaba ndi kugura umufuka umwe w'ibihumbi 9 ukancanira amezi 2 urumva ndi mu nyungu kandi nabo bayingurisha banshishikaje ko iyi mbabura izanzanira inyungu hagati y'amezi 5 na 3 kandi uko byasa kose y'amakana canaga menshi ndi kubona ko nunguka ndateka nkarya vuba nkateka ngahisha nirukanse navuga ngo none umwana nava ku ishuri nari burye nayishije mbese urumva ko ndateka ibiryo ku makara make kandi bigashyavura. Ushobora kuyitereka n'ahantu urimo wiganirira n'umuntu kandi urimo no guteka kuko nta vigira hasi kandi ntushobora no kumenya ko wanahatekeye mbese nta mwandugi igira kandi iyo uhishije ushobora gufata agatambaro ukagatosa ukayihanagura neza ukongera ukayibikana umucyo wayo. Biyogazi ikomoka ku mwanda utandukanye nayo ni kimwe mu bicanwa biri gusimbura ibikomoka ku biti kandi iratanga umusaruro nk'uko urwego rushinzwe imfungwa n'amagereza ruyikoresha amagingo aya rubitangira ubuhamya. Iyo biyogazi ikora ku kigero cya 60%, 40% isigaye ubundi twakoreshaga inkwi ariko ubu ngubu inkwi tumaze kuzikuraho turakoresha briquette. Briquette ni ibisigazwa by'imiceri byo bakanda hanyuma bikaba ibicanwa nibyo byunganira kuri 40% kuri biyogazi yo dukoresha. Ibindi bigo rero bya leta by'abigenga bihuriramo abantu benshi nabo birashoboka yuko babikora. Inama twabagira nuko nabo bareba uburyo barengera ibidukikije bakuraho gukoresha inkwi kuko inkwi iyo tuzikoresheje zangiza amashyamba kandi amashyamba yo mu Rwanda ari ngombwa kugira ngo tuyarengere. Si mu bigo binini gusa biyogaze yitabiriwe gukoreshwa. Ingero z'abaciye ukubiri cyangwa se bagabanyije ikoreshwa ry'ibikomoka ku biti ni nyinshi ntawazirondora muri iki kiganiro. Ni mu gihe ikigo Rema cyo kubungabunga ibidukikije cyo gisaba abanyarwanda kwirinda imyumvire imwe n'imwe y'urucantege itwererwa bimwe mu bicanwa bitangiza ibidukikije. Bishobora kuba atari n'impamvu ngira ngo bamwe mwumvise bavuga bati gaze iratwika ariko biterwa nuko bayikoresheje kuko nanjye ndayikoresha n'abandi bariho bankurikiye nabo ndibaza ko bayikoresha biterwa rero nuko bayikoresheje ariko iyo ukoresheje gaze icyambere hahandi uvuga ngo umuntu arimo arihuta ibintu birihuta uba ufite isuku uba ufite umwuka mwiza kandi uba nawe utanga inyunganizi yawe mu kurengera wa mwuka cyangwa kutohereza imyuka ya kaboni mu kirere. Ikindi navuga leta mu by'ukuri ikora uko ishoboye kugira ngo na hahandi icyiciro cy'umuntu uri mu cyiciro cyo hasi ukeneye ubufasha ashobore no kuba yagura ka gazi gatoya cyangwa akaziko gatoya byibura yunganire inkwi yakoreshaga n'amakara. Ibi wari ubizi se? Wari uzi ko abantu bakabakaba miliyari 3 ku isi batekesha ibicanwa bihumanya umwuka birimo inkwi, amakara, ibyatsi bituruka ku bisigazwa by'ibihingwa n'ibindi bigatuma bagera kuri miliyoni 4 bapfa imburagihe buri mwaka bazize indwara ziterwa n'umwuka uhumanye biturutse ku gutekesha ibi bicanwa byangiza umwuka mu nzu. Dusoza ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye, reka nkwibutse ko guca ukubiri cyangwa se kugabanya ibicanwa bikomoka ku biti dukoresha mu ngo ari bwo buryo bwo kwirinda ingaruka mbi umwotsi wabyo ugira ku buzima zirimo gutera indwara z'ubuhumekero. Nakwibutsa kandi ko ibi bicanwa bikomoka ku biti byohereza umwotsi uhumanya ikirere bigatera imihindagurikire y'ibihe. Bityo rero ushobora guhitamo gutekesha ibicanwa bitangiza ibidukikije birimo nka gaze, biyogaze, briquette n'ibindi bicanwa biboneka mu Rwanda, cyangwa se ugakoresha amashyiga arondereza ibicanwa bikomoka ku biti, bityo ukaba ugabanyije ingaruka zituruka ku iyangizwa ry'amashyamba kandi unakumiriye n'izindi ngaruka twabonye. Ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye mu gitegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije Rema ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije. Naho ubutaha. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije Rema.